Ubusanzwe iyo utekereje perezida wa repubulika akenshi mu mutwe wawe hazamo umuntu uhora yambaye kositime z'icyubahiro, uvuga make kandi utajya ugaragaza ubuzima bwe bwite cyane. Ariko muri Afurika hari umuperezida umwe watunguye abantu benshi kubera uburyo yambara, uburyo agenda ndetse n'uburyo akunda ubusirimu. Uyu ni perezida w'igihugu cya Botswana, yitwa Gideon Duma Boko. Uyu ni perezida wagaragaye yambaye amapantaro y'amasitari agezweho yambarwa n'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, urubyiruko ruyita amadeshire. Amakoti amwegereye cyane ndetse akenshi akunze kugenda yambaye inkweto zihenze ndetse rimwe na rimwe akagenda nta masogisi yambayemo. Bamwe bamufata nk'umunyapolitiki usanzwe, abandi bakamufata nk'icyamamare cyo muri Hollywood. Ariko se ubundi uyu Gideon Duma Boko ni muntu ki? Yabaye perezida ate? Kandi niki gituma avugisha benshi kubera imyambarire ye? Uyu munsi muri Sana World Official tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa perezida Duma Boko, umugabo wahinduye uburyo abantu babonaga abayobozi ba Afurika. Guhaye ikaze mu isi yanjye, nitwa Sana. Nk'uko natangiye mbivuga, amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Duma Gideon Boko. Yavukiye muri Botswana mu mwaka w'1969 mu gace ka Mahalape. Uyu yavukiye mu muryango wifashije kuko se yari umwarimu muri kaminuza. Kuva akiri muto, abantu bavugaga ko yari umwana ukunda kwitwara neza ndetse akunda kugaragara neza. Uyu nyuma yaje kwiga amategeko muri kaminuza ya Botswana ahagana mu mwaka w'1987. Muri iyo kaminuza ntabwo yarazwiho ubwenge gusa bwinshi yari afite, ahubwo yari anazwiho kuvugira mu ruhame ndetse no gukunda kwambara neza. Nyuma yo kurangiza amasomo ye muri Botswana, Duma Boko yagiye muri Harvard Law School muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ni hamwe mu mashuri akomeye cyane ku isi. Kwigira muri Harvard byatumye arushaho gukomera mu mitekerereze ndetse no mu buryo bwo kuyobora. Nubwo ari perezida, Duma Boko ntabwo yambara nk'abandi banyapolitike benshi. Uyu nguyu akunda amakoti ya slim fit, amapantaro y'amakoboyi, inkweto zihenze, amasogisi ya brand nka Gucci ndetse na Fendi. Hari n'igihe agaragara yambaye boots n'ingofero nk'ibyamamare byo muri Amerika. Abafite inyogosho idasanzwe harimo n'akaronko ku ruhande. Iyo mubonye bwa mbere, bamwe bibaza niba ari umuhanzi cyangwa se ari umubusinessman cyangwa se niba ari perezida. Mu mwaka wa 2025 ubwo yagiriraga uruzinduko muri Zambia, abantu benshi batunguwe n'imyambarire ye. Yari yambaye ipantaro ya déchiré, jacket ya fashion, inkweto z'umweru ndetse n'ingofero idasanzwe. Amafoto ye yahise akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zicaho amajwi. Urugero zo dukoresha cyane muri Afurika harimo Instagram, TikTok, YouTube turi kuganiraho kano kanya, Facebook, X n'izindi zigiye zitandukanye ndetse no ku bitangazamakuru bamugarutseho. Hari abamunenze bavuga ko ari perezida atakabaye yambara gutyo, ariko hari n'abamushyigikiye bavuga ko umuntu ashobora kuba perezida kandi agakomeza ubuzima bwe busanzwe, kandi kuba perezida bitakuraho lifestyle umuntu ashaka kubamo. Uyu mugabo agira urukundo, akunda imodoka n'ubusirimu rudasanzwe. Abantu bamukurikiranira hafi perezida Duma Boko bavuga ko akunda cyane imodoka zihenze. Akunda BMW, agakunda Lexus ndetse na GMC. Kenshi agaragara mu modoka zigezweho kandi zihenze cyane. Uretse imodoka, uyu mugabo anazwiho gukunda ubuzima bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Imyambarire ye, uburyo agenda ndetse n'uburyo yigaragaza byatumye benshi bamwita perezida urimba kurusha abandi muri Afurika, nk'uko namwe mwaje gukurikira iyi nkuru y'umuperezida wambara. Uyu mugabo kandi uko yinjiye muri politiki biratangaje. Duma Boko ntabwo yatangiye ari perezida, ahubwo yabanje kuba umwarimu w'amategeko, aba umunyamategeko ndetse aba n'umwanditsi. Mu mwaka wa 2010 yabaye umuyobozi w'ishyaka Botswana National Front, nyuma aza kuyobora ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta. Icyo gihe Botswana yari imaze imyaka myinshi iyoborwa n'ishyaka rimwe. Abantu benshi bumvaga ko gutsinda ubutegetsi bidashoboka, ariko uyu Duma Boko ntiyacitse intege. Yakomeje ibikorwa bya politiki imyaka myinshi. Yagiye atsindwa, anengwa ndetse bamwe bakanamushidikanyaho, ariko ntabwo yavuye ku izima, kuko burya icyo ushaka uragiharanira kandi ngo ahari umutima ushaka. Ndagira ngo ni umugani w'Abanyarwanda, ntabwo ari njye wawuciye, ahubwo umugani ugana kariho. Niwo mugani uyu mugabo yari arimo cyangwa se icyo gihe uyu mugabo yari agezemo. Uyu mugabo Duma Boko mu mwaka wa 2024 nibwo amateka yahindutse muri Botswana.
Ishyaka rya Duma Boko ryatsinze amatora rusange. Byabaye ubwa mbere kuva Botswana yabona ubwigenge mu mwaka w'1966 ko abatavuga rumwe na leta batsinda amatora. Ibi ni ibintu byatumye uyu Duma Boko Gideon aba perezida wa Botswana. Abantu benshi muri Afurika batangajwe n'intsinzi ye. Hari abavugaga ko ari intsinzi ya demokarasi muri Afurika, intsinzi idasanzwe. Hari mu mwaka wa 2024 uyu mugabo nibwo yagiye ku butegetsi aje kwisi, muri make nibwo yabaye perezida wa Botswana kuva mu mwaka wa 2024. Ubwo bishatse kuvuga ko uyu mugabo amaze imyaka igera kuri 2 kuri post ya perezida wa Repubulika w'igihugu cya Botswana, cyangwa se ariwe mukuru w'igihugu cya Botswana. Muri uyu mwaka turimo 2026 aho uyu mugabo amaze imyaka 2 ari ku butegetsi muri Botswana, Perezida Paul Kagame w'igihugu cyacu cy'u Rwanda yagiriye uruzinduko muri Botswana mu minsi ishize. Muri urwo ruzinduko abantu benshi bakurikiranye amafoto ya Perezida Kagame ndetse na Duma Boko. Impamvu ni ukubera iki? Ni ukubera ko bombi bazwiho kwambara neza cyane. Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi babavuga uburyo aba bayobozi bombi bagaragaye bafite elegance ndetse n'ubusirimu. Bafite ubusirimu budasanzwe uburyo abantu ku mbuga nkoranyambaga badahwema gutangaho komenti zigiye zitandukanye bavuga ko iyi myenda bambara aribo bayikorera, kuko nta kuntu umuntu yakorerwa umwenda n'undi ukamubera ku rwego rungana kuriya. Ikindi wamenya kuri Duma Boko, ku itariki 7 z'ukwezi kwa Kanama 2025 uyu mugabo yinjiye mu nama ngishwanama y'ikigo mpuzamahanga gishinzwe guhindura ihindagurika ry'ibintu. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa Kanama nanone 2025 Boko yatangaje ko hagiye kubaho ikibazo cy'ubuzima rusange mu gihugu hose bitewe n'ibura ry'imiti ndetse n'ibikoresho mu bitaro riterwa n'ibura ry'ingengo y'imari yo kugabanuka kw'inkunga zituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe cy'amatora mu mwaka wa 2024 mu kwiyamamaza kwe, Boko yiyemeje ko azakwirakwiza ubukungu bw'igihugu ahereye ku gucukura umutungo no kongera imishahara, amafaranga y'abanyeshuri n'amafaranga y'ubwiteganyirize. Nk'umukuru w'igihugu, Boko yavuze ko agamije guha uburenganzira bw'agateganyo bwo gukorera no gutura muri Zimbabwe badafite ibyangombwa no kongera amasezerano y'ubukungu na The Bills cyangwa se The Billions bijyanye n'inganda za diyama muri Botswana. Mu ijambo rye rya mbere ry'igihugu mu Gushyingo 2024, Boko yavuze ko guverinoma ye izashyira imbaraga mu kongera ishoramari ku ngufu zikomoka ku mirasire y'izuba, urumogi ruvura ndetse n'inganda zikora imiti. Uyu yanatangaje ko azagirana ibiganiro na Elon Musk mu rwego rwo kwagura internet ihendutse mu gihugu hose binyuze muri Starlink. Mu kwezi kwa gatatu 2025 Boko yitabiriye umuhango wo gushyira icyogajuru cya mbere cya Botswana, icyogajuru cyahawe izina rya BOT-31 mu isanzure. Uwo muhango wabereye mu bigo bya SpaceX muri California muri Amerika. Nubwo ishyaka rya Botswana Congress na Botswana Patriotic Front byavuye muri UDC, ishyaka rya Boko n'abatavuga rumwe na leta muri rusange bashoboye gufata imyanya myinshi mu matora mu gihe bagabanyaga imyanya 4 ya BDP yari imaze igihe kinini. Umuyobozi w'ihuriro ry'abayoboke benshi mu nteko ishinga amategeko, Boko yabaye perezida wa towe. Yarahiye ku itariki ya 1 z'ukwezi kw'Ugushyingo, habera umuhango wo ku mugaragaro ku itariki ya 8 z'Ugushyingo. Kuzamuka kwa Boko ku mwanya wa perezida byabaye ubwa mbere kuva mu mwaka w'1966 nk'uko nabibabwiye ko Botswana yabonaga ubwigenge. Ishyaka ryahoze ritavuga rumwe na leta ritsinda amatora. Duma Boko ntabwo ari perezida usanzwe, ni umwe mu bayobozi bake muri Afurika bashoboye kuvanga politiki, ubwenge n'ubusirimu ndetse n'imyambarire igezweho. Hari abamukunda, hari n'abamunenga, ariko ikintu kimwe abantu benshi bahurizaho ni uko Boko ari umwe mu baperezida bavuga ari kijyana muri Afurika muri iki gihe. Ese wowe ubona perezida akwiriye kwambara nk'abandi bantu bose, cyangwa abayobozi bakwiye kugira style yihariye? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba ukunda documentaries nk'izi, subscribe kuri Sano World Official kugira ngo utazasiba izindi nkuru zikomeye. Mukomeze mugire ibihe byiza. Hasta la vista.